Karbiang long arlo kiong dung adim aklong along aronre pen longle kacherai adim dopik khangjang la lason si dudu kolonia long kidam tang apora hut KAAC long tharle pondo bonta non pejo pen nang chikim cyclem pon chubom lo lason si langkaijan gulaghara hoikedai meghalaya hoikedai pendang lok village grazing reserve mate VGR pen professional grazing reserve mate chihek pen PGR long le rakhe helang pi pen uttar barbila havara long abangke kiche ki bia sosi nonamat armu aphai mate population ang pat bom tang lo laso ateng pen karbia khayatum armu aphai kijum hekji aphana bangke derde det tahai po laso joksi kedam tang pura hut rara tum di furong supialong kachisong ajok hele ajai ki ab nang pendang lok ham phang asong atumalong kachisong asai deng pondo bonta bangso puthak kedam tang therponi phai trokar ni difurong sopialong kido hotel ham bialong kerangkia mai kang ni ahut KAAC CM barim jotson behin pen ningjepon KAAC CM barim jotson bekaning jepon atengki VGR along le pendang lok karbiang long arlo aronre pen kido along le do anadim along ketharle mate eviction asai kideng jia phana bangke KAAC aphansi ajakong pitang lo la solam kidam tang high power committee KAAC along kang ni ahuta nilikaning jedun lo posi kerangkia mai along pen ningjepon hala karbiang long torma council long itu chidi beto lo high power committee long jenil pulo VGR penteng aina ne eviction ke that council of fancy absolute authority tang pidalang to eviction no konan ma aron pen long le tu fan anke ke do thap tu fan anke chikloyon homa por pinon eviction non at any land usadak to ang any land na hoglong ni tami forest tami PGR tami nok tami la kya a class avelo jat along le long do si tami lo council ke eviction kedam tang denarong along union home minister Amit Shah ke wang ahut hemprek ki hang atuma phan long hong pang reng noi han so ti noi po bang ki mitha amatsi aman ka chipa vido indian home minister fansini biku nan hemprek ka hang atuma phan han so le no hak pang reng noi puna ka putka bang kela ki chokchi putka mati record do bono dengang long wang hu hala ki chokchi inuda indian home minister ka nengje nengya lam kali lagi ame thang mase amman ke kachipiwi la so kaning ja pot lit song rong phar ratan terang la pen jai ka thara tuma phan police ke panep ji puke chokche jong si kenep nang ji pulote Assam chief minister Himanta Biswa Sarma la pen union home minister Amit Shah phansi nep nang ji athe latum ke dotang asit ke dolalong ke dotang aan wanalong nangchi jok duna red puta ferangkia maya long pen KAAC CM barim jotson bepen ningje ponthu lasi hala jai ka thara tum phan ken nep ji rotoni ti tum ken nep ji hala lisong rong pharhe tum ken nep ji tayar me kai chok chok mal tum phan case pe bon lo ta tume kar erlo jai ka thara ji patu dam ha kohima rotoning tipan lisong baca patu dam ha Darjeeling rotontra ha Darjeeling Darjeeling tu sehang lu wangun ni tum dang cerah pun po karbar banget thurpak nang po thurpak lo thurpidun pak lo hala soni ni lineng je dalo keras nai pute indian home minister pen Himanta Biswa Sarma fan ko se publicly ni lige demand lo people lo po bangke kitu tangan fan nang pasik sakare 6 long kita tangan wana bangta nang kiti tuji pu a polisi ki pe bangke chief minister pen home minister omisa na sila tayar me kai nang ko tar me nang pe kai nang ko bang nang sina to home minister pen chief minister sina to si halai son son lam ke lisong pa ki chok chiawe roton ki chok chiawe jai roton terang ki chok chiawe jai ka thar ki chok chiawe dan di mana Assam government pen mane pan Assam police pen net nahi pute hala chief minister function net nampo home minister net
News Report KTV News.